Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizubibo. Mu mateka y'ikiremwa muntu intambara zagiye ziza zigahita, ariko hari izisiga inkovu zitazibagirana. Uyu munsi isi iri kureba indi ntambara ishobora guhindura byinshi cyangwa gusenya byinshi kurushaho. Iyi si yacu ihuriye ku murongo umwe, iterambere, ikoranabuhanga, ariko nanone ihuriye ku kintu kimwe giteye ubwoba: intambara zidashira. Mu karere ka Gulf ibintu birushaho gufata indi ntera, ibyemezo bya politike bihinduka ibisasu, amagambo akavamo ibikorwa. Kuwa 21 Werurwe 2026 Perezida Donald Trump yatangaje ultimatum ikomeye ko Iran igomba gufungura inzira ya Hormuz mu masaha 48, bitaba ibyo ibikorwa by'amashanyarazi byayo bigasenywa burundu. Ibi byahise bitera Iran gutanga igisubizo gikomeye. Iran binyuze mu ngabo zayo zidasanzwe yatangaje ko izihimura kandi ko izibasira amashanyarazi ya Israel ndetse n'ibirindiro bya Amerika mu karere ka Gulf. Ubutumwa bwayo bwari busobanutse, aho yagize iti: nimutera amashanyarazi natwe tuzatera amashanyarazi. Mu ntambara z'iki gihe ntibikira amasasu gusa, amashanyarazi yabaye intwaro. Iyo amashanyarazi yasenywe ibitaro birahagarara, amazi meza ntagera ku baturage, ubukungu burahagarara. Mu karere ka Gulf hari impungenge zikomeye ko ibikorwa bitunganya amazi byahagarara bigashyira ubuzima bw'abantu ibihumbi mu kaga. Inzira ya Hormuz inyuzwamo hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi. Iyo ifunzwe isi yose irahungabana. Iyi ntambara yazamuye ibiciro bya lisansi ku rwego rutigeze rubaho, yahungabanyije amasoko y'imari, yateje impungenge z'ubukungu ku isi yose. Abantu barenga 2,000 bamaze kugwa muri iyi ntambara yatangiye kuwa 28 Gashyantare, ariko imibare ntigaragaza ububabare n'uburemere biba bifite. Amerika na Israel bavuga ko bagabanyije cyane ubushobozi bwa Iran mu bya misile, ariko Iran yo ivuga ko igifite ubushobozi bwo kwihimura no kwirwanaho. Ibi bituma isi iba ku nkeke, nta ruhande rwifuza gusubira inyuma, ariko uko buri ntambwe igana ku yindi intambara irushaho gukara. Uyu munsi nta mugabane n'umwe w'isi utarimo inkuru z'intambara. Afurika ihanganye n'intambara z'imbere mu gihugu, Uburayi bwongeye kugaragaza ubushyamirane, Aziya na Middle East bikomeje kuba isibaniro ry'amakimbirane, naho Amerika iri mu ruhare rw'izi ntambara zigenda zivugwa. Isi irarambiwe, ubu nta gice na kimwe cyayo utasangamo intambara. Intambara irasenya, ntijya yubaka. Isenya ubuzima bw'abantu, igasenya imiryango, ubukungu n'ejo hazaza h'abana. Iyi si ihora mu ntambara, iterambere riradindira, ubumuntu buratakara, kwizerana hagati y'abantu kurashira cyane. Ku kiremwa muntu cyose aho kiva kikagera, hitamo amahoro aho guhitamo intambara. Iganirize aho kurwana, sobanukirwa aho kurwanya. Abayobozi b'isi mwibuke ko ubuzima bw'abantu buruta inyungu za politike. Abaturage mwibuke ko amahoro atangirira mu mitima yacu. Niba dushaka ejo heza hazaza, tugomba guhagarika intambara uyu munsi. Inshuti bakunzi bacu rero, nk'uko bidahwema kwigishwa haba mu miryango imwe n'imwe itegamiye kuri leta, za leta n'ibihugu, amatorero n'amadini, nta muntu n'umwe wifuza intambara, ariko nubwo bimeze bityo birangira zibaye kubera kamere muntu ibamo kwikunda gukabije cyane. Ibintu bihera hasi
hasi iyo ngiyo rwose mu mitima yacu, mu miryango, aho tuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ubona umuntu ukabona ntimusa, ntimuteye kimwe, ni umukire uri umukene, ni umukene se uri umukire, ugatangira kumubona nk'ukubangamiye kaba kabaye. Biheraho ugatangira kurema abo mumeze kimwe, ubwo kandi nawe ukiremera abo wibonamo. Amatsinda akaba aravutse. Iyo amatsinda avutse muri ubwo buryo rero, igikurikiraho ni ugutangira kurebana nabi, abantu bagatererana amagambo, bamwe bakibona nk'aho hari ibyo isi ikwiye kubagenera bidasa cyangwa bitameze nk'ibiz'abandi. Aha rero niho usanga intambara zirota. Mu by'ukuri iyo ukurikiranye amateka y'intambara kuva iyi si yabaho, ziba zifite impamvu ntoya zaremwe, kandi ikibi cyazo ntiziba ngo zirangire, nibura ngo abo bireba barwane bikiranure. Ashwida ziraba zikazahagarara, igihe kikazagera zikongera zikabyuka, wenda na bene kuzirema barashaje kera. Ibihugu ku migabane y'isi intambara birimo, bene kuzirwana sibo baziremye, ahubwo zigenda ziva mu mateka yaremwe n'abantu b'igihe runaka, ariko kubera uwo mwuka w'intambara uba waragiye uhererekanywa, ugasanga biragoye ko zihagarara. Ngayo nguko rero abavuga ko isi irambiwe, inaniwe, ihuzagurika n'ibindi, ntabwo ari byo. Isi ihinduwe n'ibiremwa biyiriho hamwe n'ibikorwa bitandukanye bigenda biyikorerwaho. Umuntu waguye mu mirwano cyangwa intambara z'amacumu n'imyambi, umubwiye ko ubu hasigaye hakoreshwa intwaro zicira umuriro, hakarwana ikoranabuhanga, yakumirwa. Umubwiye aho isi igeze n'aho yayisize yatangara cyane. Abantu rero nibo bagenda batanga isura n'icyerekezo cy'ubuzima isi ikomeza kubamo, naho ibindi n'ibyiyumviro byacu. Icyakora kubemera hari ukuri gufitwe n'usumbije ububasha ibyo byose tuvuga, akaba ari we benshi bakomeje guhanga amaso no kureba amaherezo y'uyu mubumbe wacu. Inshuti bakunzi bacu, turabashimira cyane uburyo mukurikira ibiganiro byacu. Icy'uyu munsi tugisubikiye aha, mukomeze kutuba hafi no kudushyigikira, twubaka umuryango w'ubumenyi, kurera no guhugura. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane mwebwe n'imiryango yanyu. Ciao ciao.